Sizlerden ünlü unutmayın. Bolder'de soyvada takım şampiyonu ilk altı burada. Birinci жайгашкан жери туура меселе жайгашкан. Bunun arkasında Joy adam. Буга чейин бардыгы экспертилер берилген. Ар бир мал союучу жай боюнча биздин мекеме тарабынан, ветеринарлар тарабынан чогуу иштеп биз ар бир мекемеге өзүбүздүн жыйынтыгыбызды бергенбиз. Талапка жооп бербейт. Мына ушул цехтагы ошол жооп бербейт дегенден катар. Azından değişime yaptı. Demesi gerek. Koşulma buraya bunu koyuyorsunuz da güzel çeviri cevap attı. Ben var mı kılam? Bazı tarafta şu bir de buna bir nasıl olur? Yok, sanitariya zona cevap vermiyor. Daha da oldu. Bekliyorum, sanitariya zona cevap verirse cesasa bulur. Alın, nasıl gelen koçu? Anda emre için yapmaydı aslında. Güzel olsa beni. Özgürlüğün iş planı adına çeketmeyiz mi? Yaptılar. Alın başlıyoruz. Çavulsun. Yakın yani veresine koşulma şambap şart ettiler. Bunlar bir suçbağa distam çıkmanı veriyoruz. Vardır nizam çeydinde bolsun. Ana koşul ilgili cavuş bir kursa cevap. Ve suçba değişir öyle işini atkarsın. Bravo. Aldın karnımızda hemen Karajon'da organda. Geçen var çok bunu alacak musurla başlasa musurda it mışıklar cep bak ekler koz fasulyoz degen sirkülasyon var skeması kullanılıyor. Bunu utilizasyonu saç gerekli. Şunu ceplersin. Çok sevinçli. Ya işte. Çocuklar alsana annemi dedi. Kanal şunu, kanal ayakta sayesinde. Kanal o da teknik kapıza pasta söylemeyi biliyorsunuz. Graham Valla sayamızda. Küçük alanından çekmekti. Sen Hapşan kaçıncı oldu yaşlaydın şart tut verdi. Daimi Anam, ne oldu? Gaz balon degen, vakit degen. Kaça oldu ekranı? 4-5 aydan dediler. Gaz balon, kansalıcı aylar zamanı. Altır özdek. Burayı da teknikte безопасность yok. Utilizasyon yapılan materyalleri yok. Оборудование yok. O'sha so'yilmaydi, o'shancha so'yib turibdi. Alkan turma soyun. Ya muatib tushirgan yo'q. Altıkın da. Ye. Yo'q, tushirgan bilan nesbini ishtaydi. Bu bugün kunda bucakta su yok. Sveti dağının ölçü yok yani. Karanlık. O yılda soyulan malın başları çatar. Ocakta yemeden çıkan apoptopslar, kil malları. Utilizasyon çalışır etmiyor mu vardı bu arada? Bunun orada da sonra edecek. Buna o işte edecek. Ulan. Biraz aşağı getir. Acısı var mı? Yok. Yapma bak, bilesin acısı. Dokument var mı maçta? Sanitarный. Sanitarный dokument. Et taşıganга мүмкүн деген документиңиз барбы?
Бұл ет азық-түлік ташу үшін атайын жабдылған автомашина болуш керек, автоунаа болуш керек. Анын санитарный книжкасы болуш керек. Ошодо уруксат берилет. Ама ол тряпкаларды бул туура эмес. Бул жабык болуп чаң тийбей турган, ысыкка тийбей турган ушундай шарт болуш керек. Лабо 06. Бул санитарный книжканы ошол оборудованный машинага берилет, автотранспортко. Берилиш керек. Бүгүнкү күндө могул берилген эмеде эле не соответствует. Болот, конечно, бул не соответствует машина. Мынау 15 тоннуктан 30 тоннага отстойник болот. Өзүнүн заключениясын берет. Мына СС турат. Азы деле айтат. Кайсы жериңиз нормага жооп берет, жооп бербейт, канализацияңыз. Анан эгер жооп бербесе, аны жасаш керек болот. Болду. Эми будан кийин мынтип көз жумбай болбойт. Майда. Эгер ошол дагы эле кемчиликтер болсо, анда мыйзамга такап дагы бир убактылуу жабабыз. Жасайсыз, бүт бар жасасаңыз аны ачабыз эшикти. Эгерде жасабасаңыз ачпайбыз. Ошон үчүн иштеш керек, требованияга алып келиш керек. Өзүңүз айтып атасыз, берген норманы бардыгын жасаган жокмун деп өзүңүз айтасыз. Ошону жасаш керек. Жасамайынча бул жер жабылат. Жасайсыз, кайра келет мына комиссия, көрөт, туура келеби, кайра ачып берет. Бия бермейді. Поражение кайнатқан жаңағы. Не? Мына это дөнгөч мына ата ет чыкканга. Она должна туз менен себелип туруш керек каждый раз. И уже, пожалуйста, туалет бар экен. Это вообще каким санитарным требованиям. Ормошога. Шундай болуш керекпи? Кайерге? Ошо ояшак калыр. Ушунча территорияңыз бар. Элден деле алыс экен. Сизде толук шансыңыз бар экен ушедечи. Мүмкүнчүлүгүңүз бар экен, жакшы бир убойница куруп койгонгочу. А бирок мына арада 3 жыл өттү. 3 жылда мына көзгө көрүнүктүү бир иш жасабапсыз.